Hakaba iba hamlet ban ikong amprin lingdo ki hap ban leg ban yasno no yanade bat ka NPP pinhap ban yasno tho bha bat samlem shakito ki badang artatin hakasin ka baning kong pinyo i ha kasan perthei ha kajalla ka ba e ka jongi baka Kevin Film ka Kevin bat ka eryong erngit ka bathap ban ra ban rong ya kata ka jinglong man breu hang ni hapo ka jalla ka ba e ka jongi ka daw ba kalong ka baning kong e kaseng kongres kapha kap prahi phum balay kata kaseng kongres kapahi prahi phum kaseng kongres ka prahi phum na kadaw jong ka kwan bentoy jong kinong yalam jong kaseng baro kita ki bajuya don lang ringkat bat ngi khat arngut sya rong sakit nap hakata ka party nongway kapakiong kata ka party DNC shimet shiyong larong nya kita ki khat arngut kiseng kongres na kidaw ki bangat haray mapihang ne pilay tipha ngamtip ka ay kata kajing defend jong uta u kongres ubawan banyalap election hakisnong kitaw ki jong fi ngamtip da ka ay kanong rimba kiwan ban yakhana byang pad siya kadong katan ka jong pi siya pang kata ka kongres yangi kitry kongres kiba nadu dang khulung khna lapan baptis hakaseng kongres henry hakasngi ka bakhaddo yawai ki suspend bat ki be sendan ngamtip haki lempung jong pi ki wan ong bangi pet tapi piham ong ai katarik bagi pet meno bat ka e kanong rim pet ka jong kita ladam day ba pibe balay ba pikwa banya syong suki number 1 lut baro nang takin sa wan siya pi ki lempong ki baper banong ani ka jing idri jong ite kenyo swa habaya ki parala jong pibe simit siyong pipen praya kita ki block kongres haki constituency santali pidang nut banong ba pihak ban penteli ban yadaya kajat penriu kabadon nong rim ayu kata kani kaseng kongres pilayo ihi hinin hang thi hamadan malki nga ka emeli nga khat nga priang subha ngam ju ong wat wan madan malki madan konsunsi jonga ta mong yawan ne tunju mandub yo i kinong malki ru bagindub sopu ngan ya tho ya pi ladadon bawan ya tho ya pi ba kaseng kongres kapat day bakwa bray mangi kinong yalam jong kaseng piwat jus ngap lawan da katray ha kani karensan ban pensay umdon batenjo yanga lane ya kita ki sangut ki para ki jonga ki badon lang banga ha kaseng kongres umdon bala manthir yangi mano bam e ya kaseng kongres mangining kong shwa kibala IT met bat mensim na kaniga part na kabenta kata ka party henry giesong sikam kirai karai kalong mat beg sudon bok baka mohor upat ba ka kam kraw banya ka jersey jong ka political party bat mapinkan mau mapiginong bele mang ni ngi klempetto ngi resign ngiyeng kaway ka kantay saungot kirangba ngi resign naman balay ngim kwa pan petto na yung gibriw ban mi na jingkhangit na skylight ngin rong nang ni na jingkhang ba kumbang rong ha kani ka lempong mentan nang tay ngan rong ngan pong da ka jersey ka bangayo mensim ngayo jing im ngayo jing ito kata kadai kadaw jong ka jing pra jong kata ka kongres ngapay ikini kirang ba ngadaling ngongan bat ngamla ban mudur
Bakidang mut bakindang yo kasai hadin bakila bebeng yangi. Kani kajing long kajing man hapo kasing kongres ngani itu ya pi lakadang. Poi hado rendang. Bandala hapan jingi nda kalawan ko umsaw kasing kongres kajingi marway. Kam khot lang yangi. Pi kata kani kajing ma. Bat ngayo ipa kata kajing ya kaja maja jongki hang ta hapo kasing kongres kabam day dang menen ladaki paus nem kumbangatip mga kumbaar pausan snem kalas dang orpan bat mentala ladaki wan kita girang ma kikan na di akmat jongpi banong ya kasing kongres pihapan husyar namar kasing kongres Watla ka job arpo way seat hawa arjar kat pra mdon hawa mla ya te song mla ya song khop kum si para tang da kajing isi iwe kajing ya dung iwe labha sibon baki suspend yangi bat ki dissolve lanegi penpariano ya kata ka block congress kajongi bat ngan ya tu ya piha assembly ngaladep mat san snem mo kibriu kiong kini kinong ya lam bakwa tang ya kasuki ngaong ya pi ngaklem kwa suki ngisong kop jar habang ngi saja marway habang ngi jenjar marway wat mut mo ba kita kinong Delhi kinwan man betin keti yangi Mdon Henin lalong nong way Dawan utaw nong daliru Mdon ba ito syo Balay mdon ba ito syo Piklam buram ti Yakin nong yalam jong kari Bakacad penriw jong di Piyapin paryaya kani ka party Nda mentakin ong ya pibon Lada pinget ya nga kabala syem lanot hakatu kaseng Wat ya trek penleno ya kabut kacong pi Kanlong leno Sansnem ni syong kat katuka klam tang iway itirsim ketiru baladep ot kibriung dalam jerong ketirsim ndonong wan penjau kie yangi bangin jingihi katuka pung kabanang nang tapi kinong syong senong kemelim pikwa man yo sngow ye kinong yalam da pi penjob masay bakin ong le kumno ngidon haliang persya teh hapsya ngap Ngap ha assembly don ka tim A bat ka tim B ngangadon ha tim B san snem ani wow ka jenjar ha pedeng ka klam dan uway ro uban ong ali nginyali ailem ni giti kinong magalaya tang sitanan nakataka pisa ka bakidon lagi spak klur hakataka akaw ko jongki dan nang wan ong yang isyem kani ka oxygen lada kipat ba jong pikin yo oxygen ben ring ben sem bakaban kata ka klam pidang sania ya kum kita ki party ngangoong ya pikin nong meliam hang ni daya kelatia daya keladem kabaar ka poin ka mga kwa ban pensay syupi lada ka kong amparin iba kimfa marbanyang bat iba lang rapsang ngelek tang laingut siya kata ka NPP don jingmod syuk tingi dakmen ba iba hamlet ru ilayo i plan habadon tang ha iyeng trap kaba ban penbiang penbit ya kani kay patpa kibadon kat ni ha ka constituency what's no pair ba itay ba hamlet iba day MLA iba pila penjob how arja kat pra elect ban yo mentoy marway da elect ban siya po TMC da elect ban siya BJP taong pila lemah ketika nan elect siya ka NPP namar ngiyo ya ka jingma ka ba up hakani ka ri ka ba ka jongi piwat jungai ya ubriu la do wan ong ya pi katay ka NPP ka parti garo
penkan mau ya la demo pila penjob teng ya ke kongres mano baju lam khmat ya ke tu ke kongres la dom dei garu umukul sang mau la kala khasi wat pen parya ya ke jat ben riu ke jongi wat wan le ya ki kam bat wan lam ya ki khana ki bas ngau jli ngau jlep ban ngam pilek kongres ru pinyo hidu garu pilek NPP ru ngimtep lada bon mangi nila banlek mangi ngimlang monong tang menta uday ugaru balay ken kalek long kumta hato kamday baya bisni mangi para kasi day nam day ne ba tapi dang kwa ya utlen buun bam tang para kasi ibahan let ilale ya kaba victim da kaba ileg sa kata ka NPP mat kan mau mo iba hamlen idei hamlen doling nga ngadei kaling do thaba wat pen parya ya kajat pen riu ke jongi pila yo i ka baja sa tay sa Kashmir ka BJP ka TMC kinsyan ladaki kasi kisya pensyalaw naman balay nginyat nam para mangi nangilayat nam para mangi unsuan baik utay unsuan may pok kailan artikel kata hangtay ha parlimen ha kajaka kabuwepan unong nadulasay lakot megalaya lagyan sa union territories ha katakapor ko pagbagi nong songs nong kamalim what MLA naman numdan ba ay MLA yapi pitip ya kata pitip na pintip ya kata balay ba iba hamlet ikong amprin bat kibubon kiparalok hado prangot ngiong bangsan hajo si hajo hakipong kibarit kamdon jing mutsyo ngihap ya daya la din nano way tong nong syono bahetam utay ken uparti nong way husyar mo pi ngamtip don TMC BJP ne em shani husyar ba husyar na marhabakin nong yalam kilaya tho lupa judan bansngam ya ka khana ka jongki ngila dep ya tho lupa ki babon ki ai ha ka jinglong MLA ka jongi ha kini ki snem ki babon hadin mangala job sausen ki election kan mau ngila ya tho lupa Bakan sawan ka Citizenship Amendment Act don masngap yang iha kata kapor mano bayada ya kata kajella kajongi kita ki tribals lani ki reulom na kata kajing one bat one kom kata ka CAA mday ka NPP day ka NPP ka baang ngingi day ka jella ka badon ka 6 schedule what one tampot hakani kajaka jong mangi kiriulum kanyada ka 6 schedule yangi menta kung bakalong hakajela ka bait ka jongi ka 6 schedule area ka Citizenship Amendment Act kanong trekam ngini ban ay kublay ya ka NPP bakalale ya kata nakataka daw mga ka-refugee, ka-klem party, ngalit si NPP. Ngambang party shoot nga. Nahikwaya ka ang prinro, bakan seng saya lakajong ka party. Pitip ka no party, ngidon hang ni Hakasi Hills, ngidon tang Katnyaw constituencies. Kat no party lakha, Katlay party jaktung. Mano, mangiki kasi don bok pa iba hamlet idon kata ka wisdom ka jingyo ijngay lada don ba penrem ye i balet sa NPP pi ki ba syong hangne ki ba yos ngaw yang kelet batay lang namakam don jingmod ngan ye tho ye pi ka ay ka bansaja na da ka NPP kam yo lai po way seat klem duna kini ki party red ki party ria baro kinsuya taba ben siya kano ka party kabahe kanhon tam
Kabamayangi kalong kita gibayale nakataka TMC husiar mo. Kakhana, kahamsaya, kabayat, syarong, syaneng, kaonggom no. Yakitay sa titkli. Lada ka TMC kalaman tit. Yaki MLA ka Congress hakabatador samriw kulur. UBJP double ki digits pinlale. Ayo mo pi mga. Hakatakapor ngin siya pitkahin nginong shish klamyo. Perkat bau nyele kumni. Pi gibayat Congress. Bapet kat arngot kita ki MLA nakaseng Kongres siya kato ka TMC. Pis nga hukom no. Pis nga hukom no. Kila de tat yala de. Wadong bakanong ja. Kajing yo ijo nga sa jangay kaong bakan sa ja. Nga lele ngan yatu yapi. Habapet kita ki candidate Congress IWR ki bakham don hawa ki ongkum no. Madam please ki bat keti berkejat yang what one campaign sa constituency jong ni ngong balay. Ada jong na Congress na don pangibi arngon min yalit nyo sa NPP. Kataru kaja. Uni u original. Pilik buat you duplicate. U duplicate unla ban im sansnem ke oxygen ha opposition ka ba jenjar ban ring mensir pikwaya no original na duplicate ngaong yapi ngipen teli badan kanong rim kadaw kabakraw kiong hang megalaya jujuet parti kibri kijet ya kinong yalam lada kadai sisya kumta ka 16 is bat ka malim kin bot ya kiniki arngod kinong yalam dainam daina ka aide ka ba abjing mayangi lada job uta uti MC wong ya kata ka jinglor siya kipot kisam kijongi dabaro kita gi parti ma. Ya sign MOU mdere ma tang ke NPP mangiken balat syarut ngitingi don opposition ngi kami don bentai kata mana ba ya soy MOU UDP PDF KNAM BJP bat NPP what tekti kumu brutes ubade dor yalau jong ubriu ubabyang kalong renyeng kini san kia sign lang yang kata ka MOU mangiken siya opposition ki bakali jingkeli kat badan ki jingkeli ngilayat hir haying dor baar tauan pimla man keren ya upot usam hang tay hasurok way ban sngap ipi manoman ya sngaw way ban record wan siya dorbar tauan ya keren ya kata kakap ka TMC kaong penjok yangi ngin pendam ya ka MOU nang ta kaegaban saja hakajo si hakajo kajeng saja ya kinong song snong siya upot usam nganya to ya pisa kaway halor kanay kajingja jong kajingya soy ya upot usam yodon bawan penbakla ya pimo ngadang sudep wan na maulas nai ka blok 2 ngadang sudep wan na sa sniang dala ki jong ki kejan ngalet cikitu ki jaka bangaru ngam sngow to bahaya kata kakana pod kana sam kabaiba hamlet bat barok ki parti latang ka kongres ki ya kren haka cabinet ke jongki ngalek ka lagi jongki met namar balay ngakwa ban sngow to syai bunsin yakakam jong upot usam sikbun niya mangiginong kita siya tay patla ka jong kajing mot kenjay hala ka jong keri la ka jong kajing sngow to di habakom ta pinsngap yakakana unong sorne pinsngap ya ka jingshem
jong kitu kibasyong ha kitu kidong kisnong ngalaleg daladi hakatakaran san kabangaleg jing yalang mga dang man hakinigisngi kiyeng kiseng balang kibaper ban support ikita ki candidate kibaong komne day ban pendep yakani kakam hakapor katbala kabalingkot tam kapapani pakinong song to ki kuburi kata mangi ki politician kamtam lay ki politician nasor ngiyabon niya ala kung mangyatip lut baro kaya nga ba dyan hador bar tawan habakali usong kunor yung way MLA ay kerteng kaway kasnong sa katukatan bat hangno kadon kata kakenrum kakenram uang gumno MLA badon burom ngam datip ha kakerteng tamakadon kidon higitu kisnong sa tuki bamhun pinwan sa darbar tawan pinsuya keren haler yangi lapan kubo da upat ba manyakana yakakam kabasyong nong rim da kanong rim kabaskem dengan ong yapi kinong malim ngadang sudep wan ngamdan kano ka interest nga syukwa lek peghi daladi bat kum mga yos ngaw mga siya kata ka jing yatho kata ka memorandum of understanding don dakitray snong kibawan siya ka public hearing kibara ka tila jong banong nga megalaya uboong asam ulit sa taywang mga asam pinangla mo pi banring yubriyo bamon bansyong ha megalaya na asam ulanep raihi da upat ba nakabenta kapat pa bat kasorkar MDA kala syuday tang kata kanong penskem lada don banwan batay dakong way yapi kali parti ayu kita kikandidin kumbatip mga kaseng kongres ya kakamput kamsam ngayo ngautang ha manifesto rugi klem kentil pimdon agenda hakatugas ngi nga taray pila yo ya debate bat utu way uba ubadan na kongres way uba ubadan na TMC bat mga u kongres uang kumna kakamput kaday ka drama pipen ken drama ya kayap ka im ka syong sngan syong suk chong kido kisnam la jong dapat kat bahaseng kongres Hapabili election dapat ki agenda ki jongpi kay pinle baro ki political parties hakum kane ka khat yale election nga ka balayale sautali ki election ngan ong ya pi ki kren tang sapang ka ay katingka bon mapigi long kame nga ngan IPC hajar bon mapigi samlayang nga ngan IPC hajar anda pila penjob yang nga kay kata pitanjo ya jinglong renyeng jong nga jong fi dakatengka hoki ong katay ka fokus kaday ka skim to pi balaya fokus pisno ba kaday ka skim to ne ka jingker khone ang khamjam don boong ka skim to siya no yo ay na to kapisan na kamang jong ka sarkar jong nga jong pite ndere te pasay remanore kung maong maki one we got tipso kakat ayu kata balay piglampat yo ka manifesto jong ka NPP kakot kakya ladon kabaha kikon samla ladon kabaha kapuli kaputi ladon kabaha say ngenya debit pinten jo yung patba nakatengka balay kikon samla si hajar piyo pisa sa account iway nakaway kayeng piladap by school na am kon samla padap em sudon bak padan ka scholarship ba ay ka NPP yapi don bak kataken
Pinaya nga si hajar tengkabangan sedang dino do secret kakian. Ha? Ars pa san pau si tayaw ban penjot ya pi yang ya gadat ban reu jong nong ya penjot. Pi kilong kume. Si hajar piladap pentit kau kat no kilo. Marway pidon kon si paungot ayu bro ya pi si hajar tit kau tangkat no sngai. Ya khen ken thay. Ya le kumba kacak penriu jungi lalong kum kitu kinong way kibatang sa pang katengka. What ngop? What you ngop? Namar kini kiseng em kiong ngin ai on da ngi job. Om day ban job si met mo. Hap thao da ka sorkar. Nanowan kita kilay paway jong kita kiseng. Ngaong ya pi husian. Ngangatin. Bayo hadin ke election tangdap si pau terik ubnai March. Yo kajing ya de ya thet kinong ya lam kayaw luri lura kan sedang. Jet yo bas kem. Ubam numla asyuban pen. Namar nginum dunate ya katakan number kabangit mang. Namar kipat ba kilak hamstat te. Jet yo ni ubas kem. Om uban lek sa timbi. Utimbi ule amna. Uyala kaitang banlong substitute usyong haben. Ngalamat ketika syong ben. Ani da kadang. Kadang hingang. Ngayat ngayang hakini kisngi ki baladep hambelim. Ya tu ngaya pimo. Uni orang bak samla. Ubalalam perang ya pi nakabentasan snem. Uai mo ya pi keribatkan. Ya ka kajing pendon kam jong ya ka bha kabawan sya na kabenta ka jong pi. Itai kongres candidate. Ilalong MDC kat no snem kumto. Sao ilawan ra report ka sapi. Tapi nang yang ngop. Kumno kumta. Ya say report ka sa snem. Unay tayo lasay, bandaya le nga raw unay talalim. Kamday kabasok. Kamday kabasok. Pay ki basyong hakane kalempung habapisngam. Lay pensam liam yakito ki badang artatin. What? Sakma. What sakma? Ibahamlan pila ay sansnem. Ilawan ra ka result kababiyang with distinction. Pinaay ya sa sansnem. Yo salong kumbalong mga sansin ya election no trading job ay. Daynan eh. Sa kaway dia kabangakwa mansam hakmat jong pi. Dongin yate ngin ya khom ya la ka jong kari. Yo ong ki bro kita ki party regional yo ritang maki kadai ka babakala sibon. Ngataray pila yo mo kumno ki MLA jong fi nakatay ka MDA kiya kren kiya khana assembly. Husian watsya yano pen parya ya ka jat ben riu ka jongi nget ya nga sa Jantia Hills don nyosi tikna ka NPP layo san hapla kajing yasan Shariboy san nakasan lai latep lupaw NPP hapla kais tip show syong hapi kinong tepbun pinya paryane pinya sya long si sam kmun kataken kadai ka benta jong pi jong nga tengan ay lupa ya ka NPP shisid pipan pin ay shisid nem nakamalim ya iba lada pi ong an ay pi syong tanghang ni pi mi katay kasurong
klem trai sitam kamlong sim kialem mafiken kibaladep scam lupa what ong NPP corruption kaya kita kentin corruption ya tu lam yang nganganay ke doctorate of philosophy kibaladep ya PhD ngajukali hakiran san debate baro I definition kamot ayu kata ke corruption menin PUE kawai ke WhatsApp ke bami hakaba ke BBC kaladep manglupa the most corrupted political parties in the world ma amdai tang ni jela jungi Congress is number 3 no NPP in that list tapi ong corruption ini ngong ya pi ai jubab yang aku mapiki political parties ta pi ong ani ong tuhe BJP oni corruption NPP man kasni pi pole kat khubor la pi pole ka Shillong Times ne la pi pole ka mau phor ne pi pe YouTube man ka arminet kay ka baca pi ayu hot ka page ani shu taba jungi kadur jana babdai na state jungi kita ki brown dai na itu mapi mga dalay pa hamlan lo amparin siya po Delhi kina ui lawan kamprin fitaray what you bet nang way ngoong yapay tang dawan u et sherin yarway lang nin ang tay tu et sherin nong ruweta u politician kajat benriu jungi ke bamju namaste ke bamju ken blay yakin nong yalam kakot kubon nang tayru lato BJP Shaniaru lato TMC katiba yo ay na katiba hapsaw na hapsaw na rating at ray ba hamlet ro nga bu kadur hang taw ba ay ubro kalipan ay mo katiba kapisawan ra na pa YouTube pa siya bro kon samla man ka arlay minute ka kun nga ka badang rusnem kalapat lupa yung remote na markoong ni sawan to TMC forward kloy kinay ba ang safe ya ka state jungi ka Meghalaya ki ong naka NPP ngidon kam maniat peliban be ya ki siya ka jela ka bakiwan man siya nyom haki balay pitaray ngidang dunanong yalam ne ha ka jela ka jungi kisnar ki kraw perkhat ki baladep sya tenjo haki babon ki rukom kidai ki nong yalam jong kari ke jong pi pinsanya yu tiu nong wei habanga menia dang ong ye pei perklam ngalai namaste tu ser sedeli man kabor bat uklam yang atrak narendang rok ki patban dan nong wan yo aire pendiang heis rak da karam habla la dai da karam dan nong wan aire pindang ya kwa men pet yu ki dur jung gitu ki breu save Meghalaya from foreign and unwanted political parties ni habong be me yalay ya saray sila ka jong kajala me wayawan batay nga hanay kumno bangan salaw mga yaka state la jong ladapin yan baka state ka jong fi kalabit kalabiyang ginong yalam iba hamlet election NPP yo don baong lay khalihat kumbaong dakal lay khalihat re ilara yaki agendas hakman ka NPP bet yo ki kun hakapateng ka jonga hap ya keren no da ka hindi ha assembly ya pikir uti ubatan ubamot ban press mapay uti uban wan lam ya ka jing o dur jong ka jela jong pi jong ngimpat long ki balabyang kata ka jing he pat ban riu ban ong pay ki garo ya lay swa ngi ki jing tia lay sa to ki khasi lay sa ne ki te ki west lay sa to hanta talayo wai
kinwan namar ngiya pra ladang ya teli tang hak herdop yeng ru ubrau hak perkat sis pakse yo mot pay ba ya ba hamlet klem don kum kita kijing tenjo ba hamlet mangalah ya yo lut kita kijo da wanu brau baong da kita ki klur ngin aya pi ngi tingi ya mi klur ngi klem sha thien ngi wan na ka jing snau thu ngi klem sha penbit ngi wan ban ya da ya pi yang nga ya ki khon kapateng kabanwan shim ya ka manifesto jong ka NPP police ngau tho ma jai pet hang to ki ai ki jing kular ban ai phai ai teli kamalem shisit nakabanta ka jing scam jong ka NPP ngen sapan ikan ye phi yaki sansnem jong ka jing trei tang na way ka party wat juklet phi ki keme pinda bamja hayeng pi tong u khao pi bo ha ka pra pi shet lang bat keba bat mau ne pi je no yu keba sabar yu mau sabar pi ai kon tang do khao ong phe yang a pi je no ne pi ai lang ti bat ba ban mau ban khao bilia ba jet pay bilia ya jet pay ban yo kabam kababit kababiang berat serut ukba berat serut ukha mau ngin pen bam ya ki khon da ukhao ubantay ya ka ying ya ka sem ya ka met ya ka phan jong ki khon ki kti ki jongi kum ka men jong iba hamlet ki issues banda ya khana hanen kut shure ngaru ding ele election sa tay yo nang pay ka the ka per la jong long than rebon shong sliam ane hamlet dek bakar bong kpian nga nundon bongan kran tinga suwan pensamlem nget yang ngandon bat iba hamlet pilaya sani ni am yang fansin teladai he mo manya sani nganai play sisin tengah de men unai de para yelong si para om da ka kur ka kha ka jan yelong si para lemba ka politics ka san partai ngin saya salang na kabenta ka jingdon kam jong ka East Khasi Hills yodon bawan ya thu gibrau ya pay bangane nga ba konrad lala lut kapisa sa ta sa garo ta pay sukali kita no wan ong ma ong pay pat ding long chief minister tumukul pandera mera lut the what you thau yaki way habaya lade lale sngap jar ketika sentur ngin ya thep da kabut ngin ya penjob ya uni urang ba samla ubang ayu i ha assembly mo tang banya tho khanai fi ngim da sultanat banai jingkeli ba hamlet mengitip uni urang ba am unjubab 10 out of 10 out of 10 hey what you ya kliat mo ya ketika kamu muda teriga kejengmut cepat demi kasih ha bilia arhajar kat prapi kentat kita balabunya tan muda bet mau nei unia dai pay yo pimudur ngasukrian kai emmo kini ser kila dia le shisha yang tak kuda ngalai nang ya ta mangampat suto ba naman ngai la dia ngasong hasar ngan dan kamre ka kuda tapi la dawan man kelai gibreu ikum kita gijak kampai suang por jong pay la le iya fisien kat kani kasurok kalenti kesengken ke umbam ke umdi ke labit ke labyang pin kentat yu nei tang balai NPP
Leilang ronga ngam tharai phei ka thei ka lai makha mal ki kan tat yang wat ya kan tat ken yo man keren than ki bro simen sukwa rata dangan ya thu ya phei sakali moi kita ki bele anai nano yo jing hi kai ki na yang jong no ki mi ngi la dep yat mo tang ba jubit man keren ben ya ki bro da keren ben kita ki we yi ba hamlen thai ki nong kersan ba hamlet sunyo ben man boong ubro haransan election jungu hamlet nyau sisin hamlet nyau arsin hamlet laisin sausin sansin kendawai ke meeting juki kila suong bet hamlet lapan klannya kaneka kertiang jong ane ngarang ba samla ayu kaneka sisin ngindon mangi na kendong ngin jerwat pay supon yang ong atau ngaba hamlet plang lamut lek ka kemta ngan le ngan penbet yang ngan penbet ye pi shani nem yang kalok kami pi ki kon samla sngoba wat kwa brai ka si hajar ka ar hajar ba ai bro ban ong ye pay pisa sim bot wat ai ko long pop naman nga hikay ki kon la jong te bakin long ki haram ni ngan juong ranga ta pay ka pisar wat sim ka bot wat ai re talada do no bro pat ba ong ngan don pisar re menyel election bot do borti ne ru pay be krat ko kita ki bro ya la dei ban pek palan pek ki wai la hai na kumno ne ngapakla ne Kibrau barok tersay suana lade senyang to ong bet kenyi kibrau yang pay tat aduk mandasay pay kat kabay bam kabay di banlira siyeng kakamay kakaji kan swa pay te pay nangaru nganong pelong meeting re namar ngam don pisa ngaru ngam lay bike lari rally re dai na ban sim ni kiway pat ban im ban oh hey ngatingan ong ye pi kalong kababakla sibun ngam tip na kami kaneka passion temai ha ka politics ngam tip ka passion ka silong kumpu kibraw ya rembit ya let bit ya nang facial ong dera nga bandang hikaya ka passion si panglapong ni ka blok bahe ka tau si panglapong steleto bastang ka tau si panglapong patlon bel batom si panglapon red kalong take kum ka fashion to map ko mapi ki papan kum ka tapisan ki pa patba am simut bangan keren benye ibenye pi nga suong ngam so ya ha prate ka politics ka dai sapang ka jing ya ha jing mut la te benye keren ti kena tang si bela sai lawan kintay oh kita ko amprin gumta kan mau ngong kumno nyau sisin amprin arsin amprin laisin amprin kan nawai meeting kita imala lap kertiang junga sis pasin ka kertang sa kata datang na gini ki jing sam ki jonga ki berit arun nyau terik wat sya ya lambakla to yale si tom se kati ke jing tenjo ni ki ameli ni la dep sya tenjo teh tanda keren ubro kita ketengka kata-kata ni ong ni ino pay yo la sai bat ubro nga na rentang Facebook nak sentur tela wai kayo pa jo nga na beneng te klemak syo yang nga uba yang nga na beneng ummak syo kecing tiplem kamsya tela dayangi ginong yalam kecing tiplem kamsya bilia ya pay pat ba ndon jing tiplem syo bilia belong ka kat ne kene ka pertai tang sapang kanar kapisa nga ong ye pay to haba ka juk tabaro anju ya follow hi em ya ka fashion babon balang pendawan bel bottom ki ong hen swa pay nga jentut ketika patulun dawan ka block hi ong kan swa pay nga le nga la ko mga kum ni ben tetang na kini ki kantin melim please you don't come she seat you don't come ya ka jabing jong uni kun samla ubalayat kapto kalentiyan na kaseng balang ubalalumlut na kaway kacaka siya kaway pagkacaka yung kijing sisya kumbakilong hakita kisnong kitaw kiba ulen to ya kersang liam
Dwai liam ya kemana mamparin ru. Bat ketbok bau blay ai ya kene kejela ka baik kejungi ke sokar ke baskem. Manawa tenjo ginong wairu nginam ngam. Si hajar wo ya pi baro. Ha kakot. Ha kakot. Ha kakot. Si hajar wo.